Kumshi benta ban penyateli ya gajak benriu nyautrap kan thup nadu ukhenriam upenar ubhoi uwar umaram ulengam lakan hun jaga mat shaprang movement hak arpulai tarik kelalengkot hajar arpusaw kami syakmat ban khot ban wer ya kajing yateli hapadeng gajak benriu khasi daka ba penlong ya kajing ko bantaw ya kajing ruai ka bakan thup lut ya katin snong kan thup ukhenriam upenar bhoi war maram bat lengam habakran sigila patai kubor haslong press club bukan bina kamat shaprang movement uba Michael Siem ulong bakani kajing ko thau ruai kan kot hadu bakot ubna leber hajar arpusaw bat kanu kunhu ni riu shimet ki bajob hakani kajing ko enyo ekasong pisa ka balai phojar tengka mat ba ni ko ni kan mata tolong inwal ba ni nang kan macam Itri kamu kat membaca dah, long isu biasa ni, long isu kat bagi isu lah ni long. Itri kamu kat membaca dah ni, kongsan mesti itri RTI, lokal marriage act, suitable distribution of property. Ikaw ini imat ba kadang apa ideologi yang macam perang ni, jadi kalau kerjanya tadi yang jadi beliau, kerana nak boy war marang ulangam. Udah gue itu berdiri terap, bat kasih ketika ketian ke bawah penyakit song ini menjadi dulu. Nomor fi hinaga minta ibun track of iloha ini anggami ini sema ini koniak ikut. Jadi maki baginya suku pramaki kiap warga asmis berkelan agamis berpesuku aku jatuh ramai. Kat bagi menjadi beriman, idan bok mengidan ketin seorang. Kepentingan medium of communication hampir benar, ulangam, wan, boy, maram, entah terter. Di halor ini bentang isu apa? Kampung ni apa jadi beliau akhir pun dihepat sudah. Bandi jadi beliau ibarat bersitro. Idan kam ban penetli kungko jadi beriu. Tenri ni suci ba kanang ni isni idan kicin persan ban penepat jadi beriu. Kim banaba forces banaba untuk forces banabo ba persan ban penepat ban pun pra jadi beriu ni. Dia more yang divide and rule policy. Dia lalai tempat di project beliau lah divide aja beliau ni. Dia kasut ban exploit ni menjadi beliau. Dia ni dah mengisu ba dengkam penwara kilat inti kuno ban penetli jadi beliau. Masai fi ini si naduk ansam ru ada kontroversi yang boleh itu dia tak ada itu dia tak. Yang ini di saya tiba ni semua balan yang address mentah. Sangat boleh petang menangwan inum tu bangi menjadi beliau di kawai menjadi beliau. Kasih jong, boy jong, renam jong. Ini so kapur pernah mentah bangin penyetili kawai menjadi beliau. Ya. Di long umum ni ada yang melakukan peneliti mentah kemudian beliau long. Sangat petang ni kan kanumnya bangi di kau jadi beliau. Dia halal ni nong beliau ni nang liang amat cepat. Ni naik award keba laipo aja. But jadi ni awal lagi wajah tu, lalu dan sponsor tu kalau aman increase juga, aman payah tu besar wajah. Ya kanu kebelak dan sena jengwai, jom jengit teli, dan baru kita lihat tu jadi beliau kerap. Tamut kini jengwai, napun tu pelang, berkendam upnar, boy war, umaram, mulungam, mosunram, tak terser. Kini jengwai ni kan hapun tu tu di kita lihat sebarkai. But ngimpai ya ka jing mut jangan dengan jingwai kadi benon ke jingmut but kadi benon ke cun tu kaba kring ni pai pa ban ni perkhat thmai alor kani bentar
Dia ni suka nong ita ini ba ni ai ka kusnam ka ba like wajar engka but ini like wajar engka kalau ban increase dari sponsorship ya kino ibla pansna ke jingwai ka song of unity ma ini akan sinyo ke jingwai jo ga jetli da kini dialect jo ga beri ni kran ni Epor kot perlu berwas ketika pada nasional yang berbau era untuk ikhtiar dan semua orang tinggi jadi mereka bersuasa memberi menteri dia tahu itu dia jenderal pun kata baca jenderal lain itu semua ada epor kot yang kot untuk kuat di nasional itu bisa tidak sih mentah kalau arnais ting kalau Januari Februari March itu good night bukan semua kemudian masuk kami ingin tahu dan lain masuk kan so that they run come next after the more request tune जो बचनवाय बाकी नीति कंट्रोल fusion western tune कंट्रोल tradisional lo yang ta dengan i nong khao jingwai nei ke jingwai ni ke benong Serai kan mending bangan kerjaan BPP ni jumlah jumlah ni kan long no kaba don ketun kaba don gayu tu it's something like that long bak mandi traditional fusion of traditional modern art Irman semua ba kani long ladon kam ke the need of the hour ni long ba ladon kam lat bang yang penting di jajuriu marba uma fitte pro i forces ki ba mi mentane na sabar na sako long kuno ban penpat ban prai da tu ni ting isu ba ban penpat ban prai long masuk ri ban tei ban peniteli ri no kadai ka bae ting don kam i nong yalam don kam ki state man ban yalam ni da beri ban peniteli da beri Harukan lebih soal jenderal yang lain seperti sebelum nomor lain terbiari jenderal yang berbeda seperti ini misalnya jenderal apa nama nasional itu jenderal yang Prabowo jenderal nasional baru untuk paten paten yang lain yang lebih kita mulai seperti jenderal Prabowo dan jenderal gini orang menjadi yang kedua berkat kita nak bidang contribution semua kita nak bidang contribution ring semua di pun sendiri yang kasih kerja beliau, ni eksami yang kasih janjian, kasih poin ni kan, ni kasih kemau ni ketika ketian, kebab peneteli ni, dia ni kenapa pen scam susu kata, ni semua bahkan ni jenua kita men include lagi dialect, jom juga jadi beliau, lengam, di wah, di marah, di boy, di benar, di motion ram, di tak. Mentah ini bakadam kajing rumah keniga. Mentah ini bakal pergi ke bah kini mentah ke nak kalian jom ke macam tamukan kestan macam kapan pilih ke barat agak tugas Fini tukni agenda aku tu. Ya, hari ini saya ni kami buat senang nampak ni loh kita ni dari clear ni. Ini sedang ini kalau Utah dia buat second national convention di RCI. Kedai usulan biar tu sah. Kemau convention national convention di RCI kebelum ni. Hangin No, Tentang di hak tu long nomor nado arjasan nilai kun ni ka along an ka RCI pat nilai le RCI dan jalan. Iki beri ini to playo ni information. Pilih you ni information. Pimla akan pun sistem pimla you playo. Dia akan ni national convention tengah raise jadi isu hakmat terpilih delegates all India. But after RCI what next? Layo ni information tingin le amnon penteri kam halo ni information ni tinang ni kita tahu ni kan jaga campaign pa after RCI kini don sakoi ke body kemudian tiga kini information bayo luar RCI but persecute yaitu belum kampaklah jadi ni bagi saya yang ketiga bisa
campaign ini ke lokal itu. Actually ini kadang ke lokal ke di central government, but lokal itu ke di state government. Di hapur bungi ni campaign ini ke lokal itu, dia ni yang move ke government untuk pur ke Congress government yang mukul sama, dia kiwanra eka lokal itu bill nam, kabelong very weak, betul bah. Kabelong more or less, kabusyu recommend ya government but take action. Henry habang ibig pa ya local bill, kalong very strong you have to pour ke local kapas ke UP itu. Ini. Dia ngilih mo na group ini Meghalaya Right Information Movement. Itu central government, Rahul Gandhi, bah instruct yang state government, bah keriban pas yang ni kalau kita bill act, yang ni Meghalaya, bah long in line with lokal ni baklan man, di ketahui, bah kihapan withdraw itu earlier bill, but cuma rai ni hanya lokal kita baklan man, baik bah long, more or less independent. Bafimla ban weng ini nuru klaim ban kidau gobiang. Nani either after that term is finished, then it done kidau gobiang ban weng ini.